area hwefo ene etifo ene de mama kwa ba de ba Xposed GH when so ni media hia na Xposed trend so ana ye hia ene de ensem say e ba na say Xposed trend don humia na me de ensem ane na me ensem ekoso Ghana ha no mo our entertainment industry our news say ensem ekoso social media ensem ekoso bia e boa no ne bro de wo se wasoti na woni hu bi ana de bro ene de nsu ye nua be ma eye Kofi Adoma Nwanwani on the Angel broadcast for na juma and the Kofi TV. Tani birthday so sem bebre EP confession no pe na me pe mu ka so why you we tie and wife. It na say o say otimi you should be very faithful and loyal to the wife of the kind same or and I say how dear the wife has been to him. To say o can say bebre emu cheating ni sensem ni e course nyina no Kofi Adoma de tudwa Ghana for so mu twensre ene abasa bi say the aye ni nya ebi so the aye ni ebi so wo fu akon Kofi Adoma very faithful and message ensem ni bebre emu secret kopa say Kofi Adoma first wife ene ni jai mu sensem ka otomo oba no okogie e ti say ensem de e dosu because me ka de e be chimi e wo ha no say na ene no de am na say na dey so no their exposed strength ahwefo na tiefo de yati aye de bram ni say Kofi Adoma woni ene de nsuso no eye unknown gunmen as unknown Kofi bi achi na desibri ni ye papa bodi oma buni ye nyame nko anka ngotwa kan se na no wase do mo mhia no de ko ba ni say onani akire ya shoma ya oba koye no 1 2 de bi ka say okoni former the ex-wife wo ebi say same the door so oba na ya shoma estate we mo no ma nkofo mhia mo kita motorbike shia no bi nim bebi o free do small obi den de intimi entry na mo de ko ba ni say omo parking motor no ne kan ni mu gina no to share so now try say their target was to destroy his face of course so shema kita obi nim say lose and then try so many times say commit person say ni your better so dey nsa no share video na YouTube na won say o de nsa block ni ade na twetwa ni nsa ni ade anso a won so no so mo wie ye no so according to source no so say o mo hwie ye petrol to egu so say mo try senka o me soja aso ade e say mo yi nefi ye okratias for no be nim de tia like obi anim de tia ye Kofi team Kofi attack na some person nkum boni bi wakoye obi an de ye ntimi entrahwefo inse na wuti a na say asem ato Kofi Adoma woni Kofi TV no ene dey ana de brem no adofo wa woni woni tua video no cha say erade na da na say Ghana so no ya ntia sembo ni ene dey o mu say we pride ene mo me dey rade ase so tin kwemu dey reka ni say so man bambo kese e wono to pay say bodyguards and say bi no mo guard because jumedi a wodi ni dey nim say dan dey nyina no tan ni ade wo mu but when you intimu say fi ni jumedi o dey journalism jumedi no ana say ye our assembly nyoma afefo ndi bi obi anya mefa the radiasi man kra na afi so nyame so embo anu ntimi nkoba na ye boy na dey mi na mden semi bro na make us subscribe to Xposed GH adofo na every day abin na no try say the be post bi anu be hu because of say we subscribe na o notification bell so a ye post bi a o be hu afefo ni edo bi as say we share Xposed na wa subscribe and I'm doing business na make us jumeku a so ya say need to fin na bring abin na on boy chidom na me timidi news we ebro from na ma no wa so na nyum di juma e wo dan na wasi no ana de aba besi so amona ni wo Ghana o pe roofing na so pe say o bo dan so no from na ma na nyum nkasa ana na e bo am di besi
makram na baba Only for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan na wasiewie na wopen chensin papa ede aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem ede amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kaso bonsa se wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda